Hirya no hino ku isi usanga hari ibihugu byinshi byabuze amahoro, rimwe na rimwe bigaterwa na banyiri ibihugu. Aha ndavuga abaturage, cyangwa se nanone bishobora guterwa na politike mbi, ubwo n'ubuyobozi bubi. Gusa ku rundi ruhande, umutekano muke w'igihugu runaka ushobora guterwa n'ibihugu by'ibituranyi. Iyo amahoro yabuze kugeza aho banyiri igihugu bananiye kwikemurira ibibazo by'imbere mu gihugu ngo babone amahoro arambye, usanga kenshi biyambaza ibindi bihugu cyangwa imiryango mpuzamahanga. U Rwanda nk'igihugu kirwanyeho mu kwiyubaka mu nzego zitandukanye kugeza aho rwagize umutekano rusagurira n'amahanga. Ibi bigaragarira aho u Rwanda ruhora rwiyambazwa mu kubungabunga umutekano mu bihugu byugarijwe n'umutekano muke ku isi. Urugero nko muri Sudani, aha ndavuga nka Darfur, Sudani y'Amajyepfo se, Repubulika ya Centrafrica, Haiti n'ahandi. Kandi ugasanga mu bagiye muri ibyo bihugu twavuze hejuru kubungabunga umutekano harimo n'abari n'abategarugori mu ngabo z'u Rwanda cyangwa igipolisi. Niyo mpamvu Ntibisanzwe TV tugiye kureba umwanzuro ukomeye cyane wafashwe na Lieutenant Umwiza Ariane, umukobwa wiyemeje kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku myaka ye 25 gusa y'amavuko, akaba ari umupilote utwara indege. Ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo tubagezaho byose bikugereho ako kanya. Iki ni ikiganiro Indorerwamo, naho nge ndi Frank Mario Sebudandi. Ubwo Lieutenant Ariane Mwiza yasozaga amashuri yisumbuye muri Lycée Notre Dame de Citeaux, yiyumvagamo kuzaba umusirikare cyangwa ingabo y'igihugu. Ku myaka ye mike cyane 25 y'amavuko, uyu mwari si umusirikare wa RDF gusa, ahubwo ni umupilote utwara indege z'akajugujugu mu muryango w'abibumbye, aho ari mu butumwa bw'akazi i Juba muri Sudani y'Epfo. Uyu mwari yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2016, akaba ari umwe mu ngabo 6,000 bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani, aha ndavuga Darfur, Sudani y'Amajyepfo no muri Repubulika ya Centrafrica. Mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi mpuzamahanga w'ababungabunga amahoro ku isi, International Day of United Nations Peacekeepers, yatangaje ko guhitamo kuba ingabo kuri we yari inzira rukumbi yiyumvagamo yo gukorera igihugu. Ukwitanga kw'Abanyarwanda mu kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi birumvikana ko hari ababura ubuzima bwabo. Aha twavuga Gicurasi umwaka wa 2018, Abanyarwanda 53 bahasize ubuzima. Ku ruhande rwa Mwiza, ngo kuba yaragiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyari igihe cyiza n'amahirwe adasanzwe yo guhura n'abandi bantu batandukanye bahuriye muri ako kazi, kandi ngo byamuhaye n'amahirwe adasanzwe yo kumenya imico y'ahandi. Mu buzima bwa buri munsi, iyo wahinduye icyerekezo ujya ahandi nko mu bihugu bya kure, hari byinshi uhura nabyo bitandukanye n'ibyo wari usanzwe umenyereye mu gihugu cyawe. Aha ngo uyu mwari nawe mu byamugoye ni ibijyanye n'ikirere cyaho, ubushyuhe bwinshi butandukanye no mu Rwanda. Gusa ngo cyari igihe cyiza cyo kwiga. Uyu mwuga wo gutwara indege usanga abari n'abategarugori ari mbarwa. Gusa ku rundi ruhande, imbogamizi hari ikomeye nuko abantu bamwe batinya gutwarwa n'abari n'abategarugori. Gusa uko iminsi igenda, iyi myumvire igenda ihinduka buhoro buhoro, kuko hari n'abishimira gutwarwa n'abari n'abategarugori. Mwiza agira inama abakobwa bagenzi be kutitinya, cyane cyane mu kwitangira igihugu no kwitangira uyu mwuga, kuko ngo mu gisirikare harimo byinshi byo gukora. Ngo ushobora kuba umuganga, enjeniyeri se n'ibindi byinshi, byose ni ugukorera igihugu. Kuri Mwiza, kuba umusirikare niyo mahitamo meza yaba yarakoze. Tuve kuri Mwiza w'imyaka 25 y'amavuko, tugaruke noneho ku babyeyi nabo bitangira uyu mwuga. Ushobora kwibaza ikibazo, ese ni gute umubyeyi w'umugore ahuza uyu mwuga n'inshingano z'urugo? Ko twabonye ko Lieutenant Mwiza Ariane ari ingaragu, akaba adafite abana. Abafite abana bo biba bimeze gute mu butumwa bw'amahoro? Major Stella Uwineza yagombaga kwitanga agasiga umugabo we n'abana be 3 kugira ngo ajye kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2002, ajya mu butumwa bw'akazi ubwa mbere mu mwaka wa 2011,
Birumvikana ko kwitangira igihugu bidasaba kureba gusa inyungu bwite cyangwa ibigusaba kurekura. Muri uyu mwaka insanganyamatsiko y'ababungabunga umutekano ku isi, Women in Peacekeeping is Key to Peace, bisobanuye abari n'abategarugori mu kubungabunga amahoro n'urufunguzo rw'amahoro. Kugeza ubu u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 ku isi mu kubungabunga amahoro. Mu minsi ya kera wasangaga imirimo ijyanye n'igisirikare ijyamo abasore n'abagabo. Kuri ubu imyumvire imaze guhinduka mu kigero cyiza nubwo bitaraba 100%. Mu Rwanda mu nzego zitandukanye z'umutekano usanga harimo abari n'abategarugori. Bigaragara ko muri politike ijyanye no guteza imbere abari n'abategarugori cyangwa uburinganire, ubwuzuzanye n'iterambere ryabo riri mu kigero gishimishije. Kera wasangaga nta mukobwa cyangwa umugore wuriraga hejuru y'inzu ngo yubake, ariko kuri ubu usanga nabo bakora ako kazi kakorwaga n'abagabo gusa. Ibi byose ipfundo cyangwa impamvu nyamukuru byatumaga abakobwa n'abagore bitinya ni ingaruka y'amateka, aho nta mwana w'umukobwa wajyaga mu ishuri, ariko kuri ubu uburezi kuri bose tuma bagira ubumenyi butandukanye. Ibyahoze ari ukwitinya byahindutse kwiteza imbere mu nzego zitandukanye. Ku mpera z'umwaka wa 2019 muri raporo yiswe African Gender Index, u Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyo kuri uyu mugabane gifite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo. Runaza ku mwanya wa 4 muri rusange mu kugira ubusumbane buri mu kipimo cyo hasi hagati y'abagore n'abagabo. Iyi raporo yamurikiwe mu nama mpuzamahanga ku buringanire Global Gender Summit yabereye i Kigali. Ni raporo ifite inkingi 3 z'ingenzi zirimo ubukungu, imibereho myiza n'ibijyanye n'imiyoborere. Aharebwa uburyo abagore bahagarariwe mu nzego zose nuko bubakirwa ubushobozi mu bihugu byabo. Kuri iyi nkingi ya 3 u Rwanda ruzwiho kugira abagore 50% by'abagize guverinema na 61% by'abagize umutwe w'abadepite. Nirwo rwaje ku isonga n'amanota 62.6. Ku mwanya wa 2 haje Afurika y'Epfo n'amanota 62.1. Namibia yabaye iya 3 n'amanota 49.4. Nubwo nta bushakashatsi bwimbitse twakoze mu bihugu byose bigize uyu mugabane, ariko kugira umubare munini w'abagore mu nteko nshingamategeko bifitanye isano no kubakira ubushobozi umugore muri politike, kandi binajyana no kumwubakira ubushobozi no mu mibereho myiza. Ni nako bigenda iyo ufite abagore benshi bize. Ngayo nguko rero uko Lieutenant Umwiza Ariane wagize inzozi kugeraho inzozi ze z'ibimpamo, akaba atwara indege ndetse akanabungabunga umutekano mu mahanga. Tutibagiwe Major Stella Uwineza wemeye gusiga urugo rwe ngo yitangire igihugu, nubwo hariho n'abandi benshi tutabasha kurondora. Mbibutse gukora subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo uce kubiri no gucikwa n'ibyo Nibisanzwe TV iba yabateguriye. Harimo ibyegeranyo bitandukanye ku bijyanye n'amateka, ubumenyi bw'isi, ubumenyamuntu, ubugenge n'ubutabire, tutibagiwe n'amakuru agezweho ndetse n'izindi nkuru zidasanzwe zibera hirya no hino ku isi. Naho nge ndi Frank Mario Sebudandi, Imana ibarinde. Naho butaha.